ta ka ba bade ba check ni la ong boy hoi trade department ka don ka bukit dan ni pun pa ko ka di sulu wa dakano ka rupa dakano ka ai laibor ya ka trade department ban bo check dia pi ka trading by non travel regulation 1954 kadai ka regulation ban perking ya ka hai ka pateng om dai ban snagi ban lumpisa nang hai ka pateng jadi ban sutu hai kan ni tu mangala different dak kuat kuat ka trading by non travel regulation 1954 kam dai ka regulation ban penipisa ban penerus pak yang ada di council kadai ka regulation ban perking ya hai ka pateng jo bar jala kenapa kasih ukuran travel yo ban bala hang di lajong dan kalian lajong ini labu ra ke link yang banda kanu ka ai dakano balenti ba trade department ko dan ge ba ar pada pada ba trade department ngila do ba katung ka jing keren jong iem jong trade kembang yang ini bagi media report ka ba dei ba trade ge ke apa riboi ka ba ja ka ja la ong ba ya ka tik ge le sila outsource seperti simet but dakano ko outsource issue code application kini ki isi di barin issue code application dan nakalian ngajongi ya hoi kadai kadai start do isi kini ya departmental le kini hot brief le berpria ge kata kadika kadai start do isi dakano ko nanti yo nong ba daftar borong inum tukar ya kata hendai nakalian ngajongi ong jai si yang pan lada pihak ai berpenyak dengan simet dengan semua hot dah open tender ke transparan lah lembah kaji pening syuhah ya kita coba hot di bidding proses di bidding proses baru kan bah tadi kan lo kawan hilang kalau ini kata temporary income yang kita konsum lagi jami om deh ban syuai tang ke begitu tang lagi bagi sojan mah ko melalek ini ke isi beren ini kermen bakal niru kan sami ka kubo ka bahan ka yang ka council ngin up ni dia kata